Ubangi wa uciari kuri atumia ruriri-ini rwa ukabi niukoragwo ugumiirwo ni mathina kiondorita mamwe mamo ari unduire muhituke ni mahinda na uria utetikirite kuri Athuri ao. Uhoro uyu urahithukire hindi ya mambura ma guthundura mubango wa miaka 5 ya gubanga uciari undu uria anyitite misekta-ini ya ugima wa mwiri kaunti-ini ino maugite ni ugwati munene uria makureire maitho arume makiorotwo ta muhinga munene ubangi-ini wa uciari. Mama kweli anataka lakini mzee hataki. Kwirikana ati aingi a arume kuma ruru meteketie ati ubangi wa uciari no nyitaga itemi inene hari gutheremia mirimu ta kansa, thakame gutengera na muno makiria gutherera kwa mitugo gatagati ka atumia. Wanasema hizi madawa kuna mambo mingi sana inadhuru mwili. Iko ingine wana bleed sana, kwa ingine wanapata hii kansa, yani anasema mambo mingi sana. Na akisema hivyo, mmoja akisema hivyo ameshaelezea wengine mpaka wanakataa. Atumia ene mashakaite makiuga ni mageragira mathina maritu kuma kuri arume hindi iria marahuthira njira cia gubanga uciari undu uria marauga ni ucungagirira njukaniriro cia kimucii. Mama anaweza enda akijificha, baadaye inamletea shida. Na wakati mwingine wazee wakiambiwa, mzee anasema mama anataka kuanza umalaya kwa kupanga uzazi. No ona kuri uguo atumia ene maigite magithomithio wega ni mehariirie kuhimbiria njira itiganite cia gubanga uciari na kuongerera gicunjĩ kia 45 kia atumia aria mahimbiire mubango uyu kaunti-ini ino. Kuringana na minista wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino mubango wao ni gutigirira arume aingi ni makuruhania mubango-ini uyu na muno makiria kumathomithia bata wa kuhuthira mipira ya condoms tondu aingi ao ni methemaga na uhuthiri wayo. Tunapanga kwa sababu tunafanya sana Kajiado na jamii ya Wamasai ku reach out ama kufanya kazi pia na wanaume waweze kusupport hii mpango, pia wao wapate information. Hidini uri usomoire ni ugite ni mekurutithania wira na anyitite mi othe kaunti-ini ino niguo matuike mabaruthi a gutheremia kambeni ya gubanga uciari. Kupanga mambo ya family planning, kuhakikisha wananchi wa Kajiado watapata information ambayo ni ya kweli, hapa ni accurate, na pia waweze kupata hizo services. Kaunti ya Kajiado ni imwe ya kaunti iria iri na namba nene ya atumia na athuri anini aria gikiro kiao gia githomo kiri thi muno. Handu-ini ha Kameme TV, Riboti ni Wanjogu wa Wachira.